Natural Samoa water, the taste of nature. Talo falaba ma lau fonga fia. Se liwi fo ai lo tua oi ma e fai ai. Happy International Firefighters Day. Lau sunga whaafiangainga, lau sunga semi-cueva whatoafi. A fio minister ka peneta. Pa urulunga masuyo malo mai fafo. O diplomatic corps. Pa urulunga mtanga luenga malo mfalapot putonga tumaoti. O malo faalo alongia. Alii matamaita ifuimu. O aunga o autiole ne yaso. Talo falava. A fio mai matala mai o au. O lea wa te aile langi le whaamanu ma le whaaftai le tātou tapau sili. Ina ua maea o na momoli la palapa o malo. Ua whaaftai aile atua ilo nanga lelei. Awa o lana puipuinga ilo o tau soifua. Ua manui aile tātou pisila whainga ile nei tai au. Tulowia le paia o Samoa. Ele toi au talaina e se leo le tātou malo. O le nganga whaanga e tia, wa tātou moli mawina whatasi, male lalolangi atoa, i le aso whao me. O le aso whaabao malo, lea e whaasino, i le sao tāua o alii, matamaita iti nei mua lalolangi. O le autu mo le aso whaapitoa ti nei mua le nei tausanga, ta i mua i le saonga le mua, si itia le tali atu. Ma ua tala whea unga tele mo ngā luenga mamatatia, ua au sia ele nei vai tau ele tātou pūlenga. E au fia ai le whaalau tele ina aloa ia o le vaenga au nanga whaapitoa, o ta avale ave ai ngase. E peo na whaamao nia le kāpeneta, ile tausanga lua olua lima. O le nei matatia o se ata manino lea, o lea ngā ipea i luma, o lea mana ia o le pūlenga. E ala i tō mai, o si itia, e o fo ina tuai le au nanga ato atoa i o tātou tangata. I taimi o whaalawelawe, te tupu whaafose. O le nei fo i tausanga, o whata au ai le aso ta alo. E tū whaatasia mata ngā luenga, o loo ngā lulue so tau au, ma le pūlenga o tinei mū. I taimi o whaalawelawe, te tupu whaafose. E peo na whaatino ina i le malaya laka piuni i tuana i mato, i le aso wharaile na se i mawai atu nei. O le manula utia le malo, ina ia whaatu mawina le soifua saonga le mu o na tangata anu. Ma ia whaawau le ngā lulue whaatas, ma le whe oe ai. I le whaatinonga amata ngā luenga, ma whaalapot putonga uma le malo. Ina ia si itia le tali atu, i so se taimi, e tu lai mai ai whaalawelawe whaafuase. Wa mai tau wina le tūlanga ese o le nei tausanga. Le tūlai mai ai o ni mū te tele, i nai māsina o tuana i atu. Sava ai se tūlanga si itia, o le ngā lulue whaatasi o mta ngā luenga le malo. E le ngata i lea, ai o le tūlanga mawae, sa whaatino ai ia ngā luenga whaingata, male matautia. E au noa, ma se whaalongolongo ti ngā o le au whai ngā luenga. O le e moli ai le whaamalo whaapitoa, ma le anganga whaafitai, i lo o tau loto i le ngā luenga. Ma la o tau tua, ma le whaamaoni, a wāsi o tātou watu nuu o Samoa. Ia vea le nei aso whaapitoa, ma aso tātou te tō mā natu ai,
Ie ua whai I langi le fōlaunga. O e sa tautua ma le mata alia, ai ua whaamana waina e le atua ngā luenga le lei sa whatino. Ele o lilo la o tau tautua I sila whanga le atua, ma ia o tau manuia. Tatou au maia le uwha amalosi o le nei aso, na whaasoa mai ai le au nā le atua, e whai maoso le lei mo ata e au. Tau ina ia alofa le ali wha manuia I la au tau ngā luenga whatino, I aso uma. Distinguished guests, ladies and gentlemen, talofa lava and warm greetings to you all. It is an honor to join the Samoa Fire and Emergency Services Authority. Our courageous firefighters, emergency responders, partner agencies, and the people of Samoa as we gather for this Thanksgiving service. As we gather today on the 4th of May, we join the global community in observing International Firefighters Day. We stand here to honor a year defined by bravery, sacrifice, and an unwavering commitment to the front line. Whether protecting lives, property, or our environment, the men and women of this authority represent the very best of our national spirit. This year's theme, Leading Safety and Transforming Response, is both timely and powerful. It captures the evolving identity of our emergency services. You are no longer solely the responders who arrive when a crisis occurs. You are the leaders in prevention, the architects of preparedness, and the guardians of community safety. We look back on the successful integration of the Emergency Medical Response Department launched in 2025. This expansion is more than a change of structure. It is a profound reflection of the authority's growth and its enhanced capability to provide holistic care to our citizens in their most vulnerable moments. These themes also challenges us to look forward. It calls on us to continuously strengthen our systems and partnership to meet the complex, changing demands of modern emergency response. International Firefighters Day is a dual occasion, a time of sincere tribute for those who have fallen, and a vibrant celebration of the resilience and unity that define your service. It reminds us that safeguarding a nation requires a force that is as flexible as it is dedicated. And on behalf of the government of Samoa and the Prime Minister, I extend our deepest appreciation to the Board of Directors, our management, and the staff of FISA. This year has tested your determination. We have witnessed major fire incidents across the country that required extraordinary coordination. In every instance, you met the heat of the moment with professionalism and courage. Your presence has been a beacon of reassurance for our communities, upholding the integrity of the uniform you wear. It is also encouraging to witness the expansion of overseas training opportunities. The increasing participation of our personnel in international training is vital. By building this expertise, we ensure that Samoa is not just reacting to the present, but is prepared for the future. We extend our sincere gratitude to our international donor partners whose financial support makes this professional growth possible. To our firefighters and emergency responders, your service is the backbone of our national safety. As a nation, we stand firmly with you. We honor your sacrifices. We support your mission, and we thank you for your enduring commitment to protecting our home. May God continue to guide, strengthen, and protect you all in your noble service.
soifua ma ia manuia.